Ginrekomendarya na dismissal ang Department of Justice ang kaso nga murder kontra kan retired Colonel Emil Zusa mahuman nga mag-file inhin petition for review ukon pagrepasuhan kasuhan anay opisyal. Ginpalusad ang 7 ka pahinang resolusyon ni dan Setyembre 16, 2021 nga pirmado ni DOJ Secretary Adrian Ferdinand Sugay. Gintagos siya naman inin ni Catbalogan City Councilor Attorney Alma Uy ang kapasidad han kampo ni Zusa tungod ang rekomendasyon tikang ha DOJ. Karuyag singon waray probable cause nga nakita na sabi nga kaso kundi inin himu-himula kontrahan anay opisyal. Kung manunumduman laki pi Emil Zusa ha mga ginkasuhan hin murder tungod ha pagpatay kan Alfred Manyas didto ha bungtuhan Santa Margarita Samar diin ginserbihan ini hin warrant of arrest han nakalabay nga bulan. Parahan balitang waray ginadapigan balansingan ugo pakamatuuran Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal.